Ya, assalamualaikum Om Ronaldo. Kira-kira Hmm, apa bulan puasa ini hmm, pian lah kawa juga ke betanding yuk. mana kawa maraton dari Senipa sampai ke Handil aja aku ditagur polisi. Apalagi kecongolan kepala di lapangan ya kalau alihai bang corona nih lah mun kada bawa patak-patak kita kada kawa juga bawa mainan bola di lapangan aku jabo patak-patak biasanya kawan kakawalanku tuh kalau on bobohan mail biasanya main bola tuh bawa patakan takutan ditagur polisi. Hehe, kayak ini nih bang kalau kada mengingat diri kayak di pasrah. Oh, jadi pian nih kisahnya lockdown kah? Kayak orang-orang juga lockdown, ya berdiam di rumah, social Heeh, distancing. Jadi menurut pian nih kayak apa? Kayak anu lah pas hari heeh. raya kan kada kayak biasanya hari raya tahun ini nih Aku kayaknya. kada tahu pang lah. Biasanya aku nih baca doa arwah bahaul apa macam-macam hari rayaan tuh kalau ke kubur kai dulu. Pokoknya kada biasa tuh bang. Kayaknya tahun ini kada kawa aku tuh lah. Kada berduit. Jadi betajak kayak aku di Sungai Raden lah. Kada kawa lagi aku berjalan-jalan ke keluar kota. Apalagi ke luar negeri kalau gawianku op sudah gawian ngupas New Yorkku. Oh, ngupas New York kah gawian pian nih. Kayak Hmm, nih menurut hmm, pandangan pian aja lah kayak apa hmm. kasus corona nih. Ikam kan kada kawa gara-gara kasus Kayak corona ini kok. wal kan sebujurannya corona nih dibandingkan awan TBC tuh parhan TBC bang jar orang Inggris tuh TBC jar tapi jar orang Banjar bawa pada aja TBC itu sama ya panas dalam kayak biasanya kalau biar kayak apa kah sakit gigi kah kayak apa, mau sakit kepala kah tetap aja panas dalam intinya tuh. Tapi kita ikhtiar aja gen lah ikhtiar. Siapa tahu kan ini pertolongan Tuhan juga kita disuruh berdiaman di rumah ya kalau makanya kunur aja. Bah, mantap memang pian nih lah. Ayo, terima kasih Wan.